nizere ko umeze neza cyane, reka numve ko ibintu byose ari umutekano. Murabizi rero tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, tukabagira henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero inkuru tubafitiye ni inkuru n'ubundi yo muri Ukraine, hari kuba intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Umuherwe wo mu Burusiya rero yatangaje yagira ati asaba abasirikare gufata Putin, abasezeranya igihembo cy'akayabo ka miliyoni y'amadolari. Umuherwe wo mu Burusiya uba muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika, Alex Konakin, yahamagariye abasirikare b'ibihugu hakomokamo gukora ibishoboka byose bagata muri yombi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin washoje intambara muri Ukraine. Uyu muherwe ushyigikiye Ukraine muri iyi ntambara yasezeranyije umusirikare wafata umukuru w'igihugu ko azamuha amadolari y'Amerika miliyoni imwe. Muri ubu butumwa yanyujije ku rukuta rwa Facebook, Konakin yagize ati niyemeje guhemba miliyoni y'amadolari umusirikare uzubahiriza ububasha ahabwa n'itegeko nshinga agafata Putin nk'umunyabyaha w'intambara hashingiwe ku mategeko y'Uburusiya na mpuzamahanga. Usibye kuba yarashoje intambara muri Ukraine, Konakin avuga ko Putin yishe amatora mu bwisanzure, yica n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Uyu muherwe wemeza ko azakomeza gushyigikira ko Ukraine irwanaho muri iyi ntambara. Mu kiganiro yagiranye na Business Insider yavuze ko mu gihe n'abandi bakwiyemeza guhemba uzafata Perezida Putin byarangira bibaye. Yagize ati mu gihe abandi bantu bahagije bafata icyemezo nk'iki, byakongera amahirwe yo gufungwa kwa Putin akagezwa imbere y'ubutabera. Konakin urwanya ubutegetsi bwa Putin aheruka mu Burusiya mu 1992. USA yamuhaye icyangombwa nk'impunzi ya politiki mu 1999. Yashoboraga koherezwa mu gihugu cye muri 2003 ubwo cyatakazaga agaciro, ariko ntabwo byabaye kugeza muri 2007 ubwo yahabwaga ikindi. Konakin abajijwe niba ntabwo bafite bw'uko leta ya Putin yamushakisha bitewe n'iyo ntego yashyizeho, Konakin yasubije ati Putin ni umwicanyi w'abamurwanya wamamaye, ubu afite abamurwanya benshi. Ndagushimira cyane wowe ukomeza gukurikirana Muka TV. Ndagushimira nawe wamaje kuba umunyamuryango. Ibisanzwe rero ni Zoping the creator Rwanda, the creator w'Imana. Nyamuneka rero bantu muri gukurikirana ibiganiro ndetse mugakurikirana byinshi bigiye bitandukanye. Ni ugusenga kuko tukareba ko hari icyo byatanga, kuko ibi bishobora kuba byanavamo intambara ya gatatu y'isi. Rero komeza gukurikirana ibiganiro bya Muka TV, reka tubonane mu kiganiro gikurikira. Ciao.